Penremjur ke KSU West Joint Hills Unit ya ke Sarkar MDA halor ke jing lingkrangi usurok Joy Bypass o balas ni syabab palat kala bu jing ekipat ba nong let nongwan ha uni usurok ba. Mentakas ni ha ke jing yalam u General Secretary usamla Leningrat Tariang bat u Finance Secretary samla Prangki Papang bat katu ka ni kidkhon kila let banjurep ya uni usurok ban yu i dalaki jong ki kman. Dan isi nilai yang KSU West Joint Hills kemudian pi dewan inspek uni surok bypass wa mini chnong ni mentru sedu cha bumi setalas keng chemi mana duk ini gimana ada dep pada man surok wajet aduk kata-kata umi di betai wa thut gelai kawan wat keri la chem jing bagi em jung ot ngliang ki driver truck driver keri khian turis walai to la silong walai ki bi thau dekat ni dah duk dok yulai na juai iwa man le pen blok hai ke sor juai aduk kata-kata Duni bor walai mlat iki keri khian ulai ini udah si ori nusurok em le sisin pai le em jing yuma ko cerkai kawan mandala iki keri he yo kamu mat ki keri khian teneliang yang igam keseng i pendam juri jing le yang sarkar motor ti gom emu krek baha go yo to sap krek go de teneliang yang i dang bu ki ting tho ko bi ta sa ki ye ni kar sa jong transport kena hai wa PWD wana bu itu ni wei wa ni to wa ti dong to ni to putlum yang garo par putlum ga ni peseng ani po relum sentia dawan e benyo lem pa lem seli yo bi kitlu tua hai por slap becelai de babu jing ma cibun tam gi gerikien gula lutingi de im kwa i wa hadu yang sarkar hadu uja jing jaw sausi yo bencana go uni surok dan dia hadau em jingja iwa mie yu priang ucna ga yu surok kata ingre dawajuri yang sarkar wa to bencana na go semat yu surok untuk yang ga hadau ya bru dan hadau wajah jingja wasnyasi nanti negeri yang igi KSU nang bodde ni songnya ni herengkat buka cuai circle buka thalas kin area KSU thalas kin area unit nang bodde ni yu surok kamjo lagi dawu ku chenen di department betul sabulai betul sab buat yang dia surok odawa iki betul konkret lagi mas ini surok sedang wa usuk kelai kawan ulat ore kita ke blok so tua ada kau man kata jur ke blok so tua ni dah kerikhen umlat di bulan ini dalar di tua baik agar kata kerpat di ketrak wato kam buat yang surok ikana hai wa PWD so pensana lagi madon surok Iga sa niliang kasay ite huwangi talaga ka sarkar mchim khia go niliang kasay na hiban irigi diwan kising jam ite please